Džemsa si ponio drugu majicu. Jesam. Po Mujo Mušanović, on je uvijek nosu uzao. Gdje je sad Mujo Mušanović? Ovo je previše majice. Čekaj, kreni ti kolega. Evo, samo tako, vidi gdje ima predsjednik. Evo ima i ovdje treba. Ja se vidim da si me natjerao. Nisam ja htio. Ko, mi smo se dogovorili jučer šta ti ženki sam ja. Ne mora odmah teko pušta predsjednik. Evo sad puši, evo. Gdje si Džems? Evo. Jesi ti moj drugi ovdje? On nije me pitao gdje si. Dobro, mi smo, ti nijesi i ratno, izašao se tako u sve. Goni! Mrtićani, jeste Mrtićani, jeste. Podloga. Ajmo da se ne vidim. Ne možeš ti od Džemsa. Hoćeš li čorbi? Hoći čorbe, šta ima ljudi? Sve što mi stavimo. Hoću do njih. Nema čorba je ovladila. Priče profesor jeo i otišao po šetak. Da ne uze mesa, ne bi se mogao vratiti. Hvala je palo da je legne, da on ostaje, ne mogu dalje. Hladna je. Mi smo malo zbog viranovog zdravlja morali... Bori. Ja. Da, pa kada on hoće bombona puna usta, da bombona. Hamar je neko od njih evo postavio tragove Kojica i Maca. Neko prima, a ja samo jednim jedi. Samo jedi. I desno ostaje ugar. Šešir. Komunac. Komunac. Britva. Krenuli bili dole i srali smo šetače. Ko je del tanjira? Pa bilo je. Petruka je suza. Aj kad dođeš van, ajde. A šta je trebalo? Za razima treba jednu sijalicu kavu i... Ja neku Pa neće ti to biti do 12 večeras. Čega, neću do 12, sam u 4 ne vidim. Spiro,